ayttın sen? Ну зачем так прям плагиатить? Это один похожий трек. Это одинаковые треки. Sizi meşgul eden aydım. Onu ben bilen onu en muşaklam diyor. Ha ha ha. Ha ha ha. Sen gider. Утонуң ок му гыйд? Нет. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano la felicità. Lama verdi. Suları tündüreceğim mi? Kirlama altta. Bizi erkek doktor, erkek. Ay canım erkek doktor. E la felicità, felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. Даже в конце вы кричите «Мы счастливы», это как окончание молитвы какой-то.